Êvar baş temaşevanên hêja. Îşev em bi bernameya diyaloga akademîk digel Kurdologeke hêja ji Polonyayê Dr. Yana Bechanska em digel wê li ser kar û barên Kurdolojiyê dîsa em ê bipeyvin. Bi xêr hatî Dr. Yana. Serçava gelek spas ji bo vexwendina we. Ez pir kêfxweş im ku dikarim bejdara ve bernameyê bim. Spas. Gelek spas dikim. Em jî bi salan e kar û xebatên te em dişopînin. Ez pir baş xebatê te dizanim û ji me re şanaziyê ye ku îro îşev tu digel me di diyaloga akademîk de di Çarpel Medya de pêşberê temaşevanên ku bêguman gelek nasên te, gelek hezkiriyê te henin ji wan. Em ê li ser kar û barê Kurdolojiya xebata ve ya li Polonyayê bipeyvin. Ne tenê li Polonyayê, bêguman li rojhilata Ewropa û Ewropa bi temamî. Ez pêşî ji temaşevanan lêborînekê dixwazim me 15 deqe bi direngî em kirin ji ber meseleyên teknîkî. Caran çê dibe. Dixwazim çend gotina li ser Yana bibêjim, tevî ku gelek binêrên me wê nas dikin. Yana Bechanska dîrektora beşa lêkolînên Kurdî li Îrannasîya Enstitûya Rojhilatnasî ya Zanîngeha Yagellonan e li Krakow û Polonyayê. Ew di navbera 2013 û 2018 de bi rêveberiyê projeya lêkolîna ya Ekîba ya ku bi navê meriv çawa dikare dengekê bibihîze yan jî dengek çawa tê bihîstin. Berdewamî û guhertina çanda Kurdî û rastiya civakî di perspektîvên postkolonyal de ku ji hêla navenda zanistî ya neteweyî ya Polonyaya hatiye dayîn dwar de kar dikin. Bi rastî ew proje ez di nêzik de dişopînim û xebata wan weke pirtûkek jî derket. Tiştekî pir hêja ye. Em ê îşev li ser vê projeyê bipeyvin biçek. Armanca ew proje û hedefên wî gihaştiye ku derê û vekî din em dizanin bi nêzîkî ji 10 salan zêdetir e Dr. Bechanska li Kurdolojiyê de bi taybetî hin aksentên wî henin, hin babetên ku wê zêdetir li ser kar kir û bi konsepteke nû, ez bawerim bi helwesteke nû em ê li ser van babetan bipeyvin. Yana tu dixwazî em ê pêşî bi evkê dest pê bikin. Em dizanin ku xebata te dû warî de ye. Yekem yani lêkolînên Kurdolojîkê din jî dezgehkirina, enstitûkirina ya karûbarên yani organîzekirina karûbarên Kurdolojiyê di her du warî de jî tu gelek karên bêhempa kirî. Em ê ji evkê karûbarên ve ew proje aniha gihaşte ku derê çawa dest pê kir behsa projeya dengek çawa kare bê bihîstin. Navekî xweş e, navekî balkêş e ji bo me pir girîng e ji bo Kurdan ji ber ku Kurd
بده سالانه خازن دنگ وان وره بیستن لی گلو دنگ کرده تی بیستن آن نه امجور دست ببکن. Gelek spas. Yani seruvena min bi Kurdan dibe ku 19 sal bere destpekiriye. Gava ku es li Moskowayê bûm min Kurd nas kirin û piştre bi wan re çûme Tirkiye û Kurdistanê jî û bala min kişand û min dev ji yani min di destpekî de majîstera xwe li bwarî edebiyata û çanda Rusî nivîsî li piştre ez çûm navaka da Kurdnasiyê hedî û sala 2004 min biryar da ku hewl bidim teza doktorayê li ser nasnameya Kurdî binivîsim. Min biçîkî Tirkî dizanî û wisa serûvena min dest pê kir û teza doktorayê min piştî 4-5 sal kedand û li ser nasname û wêjeya Kurdin Bakurê Kurdistanê. Bû piştre sala 2011 ev bûye pirtûk lê bi zimanê Polonî hatiye çapkirin li Krakowê. Ji bilî min li Krakowê çend mirovan ciwan yên din hebûn ku Kurd bala wan kişand û ji me re pir girîng bû ku em rîyeke peyda kin ji bo ku bikaribin lêkolînan xwe berdewam bikin. Lê reş zehmet bû pere zanîngehe kem bûn ji bo me cihê kar tune bû ta ku em bişuxulin û lêkolîn bikin. Loma lazim bû em projeyek peyda kin ji ber ku sîstema grant bûrs çêbû li Polonyayê û lê rekabeteke mezin e loma me çend car hewl da ev proje binivîsanda û çend car jî nebû daxwaza me hedî ev proje çêtir bû û di dawî de sala 2012 me proje girt ji bo 5 sal sala 2016 bû destpêk. Di destpêkî de em bûne 4 kes ez Renata Kurupiewska-Korbut, Krzysztof Lalik û Marcin Rzepka, piştre jî Karol Kaczorowski ku civak nase û hevalekî din ji Warşawayê bi me re kar kir jî Artur Rodzieviç û her babetên me cuda bû yanî ji ber ku her ji me di buwareke din kar dikir li bwara antropolojiyê an jî siyasetnasiyê an jî arşîvan û rewşen û dîrokê an jî civaknasiyê loma ew ji destpêkî de bûye projeyeke cîhûreng ji ber ku her ji me cuda bû û ew jî potansiyeleke ve projeyê bû. Ji aliyê din mesele jî gelek bûn ji ber ku projeyeke Polonî ne pir parên ne pir mezin bûn ji bilî ve ne hemû ji me re karibûn bi asanî biçin derve û lêkolînekî dirêj bikin
أزجي دايكا دوزارو كانم لما أو نكارم بجمكو روش زده حسن بو ل ما پر دخوازم پر بو کو ام لکولینا خو بردوام بکن او پروژین پروبلمن ما چاره سر دبون او د داویده جبلی نویسن جدا جداین کو د کوارامیا الکترونیک چابونه و کوارن یندن یناو نتوی اف پرتوکا به انگلیزی هاتیه چاپ کرن Rediscovering Kurdistan's Cultures and Identities, The Call of the Cricket. و اف انجامک سرکی یا پروژه ما پرسپکتیوا ما گشتی پرسپکتیوا که پست کلونیال بو و ما هلدا لچند میجارن تایبت بنرن جبو من یا هرین گرینگ بو پشتی کو من ناسنامه کردان یا نتویی لکولان د تزا خویاک دکترای گوهرتنن اخلاقی د نوا چاندا کردی ده و د نوا جیواکا کردی ده بالا من کشاندن ل د دسپکی ده لازم بو جبلی لکولینا لکردستان لازم بو از جی بنگه ها تئوریک یا خو اواکم جبرکو من باش او جیج من را نه آسان بو من باش نزانی افچا دیگه دخوازم نشان بدم و براستی چی دخوازم نشان بدم لما او ریه که دور بو از کارم بجم لدسپکی دا از کتمه و انجامه کو از لسر بتایبة لسر معنين تجاهن وكو شرف و رومات بسكينم كو بيامن تجاهن بشكي جودانه شرف گرداي دما بره مدرنيتي و رومات گرداي يعني اما بين سربيات من دسبكي دا بو دگوت دسپێکی دە بۆ تێگوت divê bernameyê de wekî cudatir ez çi pirs min hezir nekiriye em ê spontan bikin em ê pirsa bila veke ji ber projeyê min te behs kir dixwazim du sê pirs çêbûn serî min de yek ew endamên ekîbê ku te navê wan hejmar ez jî wan berhemê wan zanim ew perwerdeyek kurdolojî dîtine yan tenê bi beşa xwe de ew kin yanî kurdî dizanin perwerdeya kurdolojiyê dîtine Na, جبركو كوردولوجي فرا نينا وكو يعني دو سالن نها بلكو كردي دنافا برنامه خوندنا ماستر هيكو بشكي زاده بويه حتى سالا 2010 کردی تو نبو یعنی بچک هبو سورانی هبو از دبینم دخباتی وان ده گلک چاوکانین بو کردی هنه نویسکارن کرد هنن او چوا او دیکن یعنی نویسکارن کرد زده بشامن ده هنه یعنی براستی یاکو کردی دزانی از بوم تاکو وکو نها امده آخوین هەواڵەن من ئەو کەس باش کوردی نزانن لە چەند جوان دەکارن بچێکی بخوێنن بە کوردی چەند جوانشی دەکارن بچێکی پەیف ببەژن یعنی نەش بۆ گەلک جوان ئەو کەس لازم بوو ji ber ku mesela rewşa
مسيحيين كردستان عراق جي حتى لكولاند لودرة بچك إنجليزي بس بو يعني جبركو أو نفيلولوجن وقت من قو إمكانتو نبو برا مروف كردي باش بخوينا يعني چند جوانجي تركي دزانن انجي فارسي يعني بريان جدا جدا و اس جي كردي دزانم لما كاربم آلي كاريا وانجي بكم بله وكيد انت بحث اوكي كرو بحث كوارا وكر ام ناوي جبجن حتى او تشبو فريتولارا كرديكا ناوية يعني بكردي شلير يعني قل دخين دقرين ها او چاوا وكم متافورا سر كرداوه او سمبول هالبجارتيه چما شلير يعني او وك معنى ينوى قلق بون يعني جي عليكي او ناوه فريتيلاريا از باورم او هيد سه سالا 19 دا وكا كليلكا كرديكا آتيبو او كرنوا يا د ادبياتا بمروبن برسپورن روجاوای کوهاتن روشلاتا نوین او لما جي بالكشكو او برسپور ناوه كليلكا وك مروبن بياني ناوه كليلكا وك كردي نشان دا جبرك او كليلكشي وك دكادا آهن كردستان تنه دجي و جبما او بجيكي بكو من بجيكي مجازك بو يعني هور هند كارن د كوارك هجمارك يكم لسربيك بخوينن ما تشاوا ذيك افاكر له جي عليك دن من نخ دخوازا من او بوكو نتشتك الزاف جدي بقى كوبتشكي حفيف بجي جبركو ام مروفن بياني و چكاس دلاما دقل كردان هجي بيانينا يعني ام تجار نكارن كرد بن لما و لهجي وقفان مروفن برك و كليلك ديتينا و ناوه كردي كرنا بلكو دیتنا ما پرسپکتیفن ما جی علیه کی جدال بچکی راستی تدا هبجی لا يعني ابنه كوارك رهنه كريبو وك بيولتنك و هم لكولين هم جي ورقرا أدبيات كردي تدا تشابوي همجي هف بيفين يعني داناسينا كردناسية داناسينا برهمن كردي ويجايا كردي يعني وكا ايه داناسين جي هي داناسين لا او نوك يعني او مثلا افكو ما خوستكو وكو دنگ مال برامجي با و بچكي لكولينن ما پشکش بکه تكستل لكوليني بون لهجمارن كو نلكوليني جي هبون يعني شكلا وكواره جي هورنگ بون نكو تنيك وكلا نه تنه كواركي لكوليني بو كواركي بچكي برفرخ كو بسايا ام بسايا ام بكارن بكيفن كادا نفنتوي بچكي كو هركس دكاره
وره مالپره و روانگەیان مە لە کۆلینن مە بخوینە جبەرکو ئەو بەپارێ بەکریەش بۆ هەر خوێندەوانن یانا ناوێ کۆوارێ ئەس دیسا بەگەرم سەرویە جبەرکو دخوازم هەن تشتێندن ئەم سەر بپەیون ناوێ کۆوارێ کی هەڵبژارد دە هەڵبژارد ئەرێ شلێر تشتێکی چاوا سمبۆلێکی چاوا بە کوردان رەوشە کووردا جبەرکو گاواکو ئەم دەبێن گولا شلێرێ تزانی gelek çîrokên vê henin di nav Kurdan de hineka mesela bawerim Îranê de jî jêra Kerbela dibêjin gulîlka Kerbela yani weka festevanaya Hesen Hüseyin ewkê bûka ku digirî bûka ku serê xwe xwar kiriye gelo ew semantîka yani nawerokekî wisa veka sembola Kurda ye yani ew gul em dikarin bêjin sembola veka sembolekî Kurda ye ez karim bêjim ku berku ere biçikî ere le ez sembol gelek maneyên we jî dikare hebe mesela by Polonii nave we szachownica kurdyjska je u szachownica te maneje ewa kutuje kuż bo satrancie şahmat satrancie ne var kutuje ten satrancan ere loma wek jberku rewsha kurdanji wek listyka satrancan jbo çare serkirne carnaji pir zahmete loma yani min netene mecazın kurdi tedagireda jberku berku min ji mecazın kurdi ew kas nas nedikir min tene zanî ku ew wek rengên vekulîlke kurdîne li ser aha Kurdistanê heye ku mirovên biyanî navê vekulîlke kurdî kirine ev balkeş e û ke bi Polonî ew weku kutuya satrancan kurdî ku ew jî maneyeke taybet heye loma ew yani ya ku bela min dikişine jî ve dinya global jî ku em zimanin cuda cuda bikartînin her zimanek mecazeke xwe tîne digel peyvên xwe û koka van peyvaniya çandî di nav civakê de û ew jî pir balkêş dibe ji ber ku em dikarin wek konteksteke nû bi saya we biafirînin loma jî ev kovar bû pir zimanî ne tene Polonî ne tene İngilîzî ne tene Kurdî Rusî jî teda bû û yani ji ber ku online her kes dikare download bike û bey ku pere bide loma ne girîng e bi kîjan ziman be yek be yan du bin yani ew le beguman normal kovareke ciddî nikare wisa bidome ew loma ew biçikî kovareke jî aliyekî ez berku ez bêjim biçikî ji bo me ji bo lekolîna me jî wek mesafeke hebû ku em ne ku baweriya me hebe ku em tişteke mezin avakin yan le bikolin yan pir taybet be ku berku wek ev kulîlke di destpekî da tişteke piçûk be من او هجمارين او كوا امان بيجي حمويان من تاكد كريه يا راستي شاوا من قوب 10 ساله تاكد كما بتشتوي كاروبارين و
ویداویجی یعنی تیوی کو تقیب دیکم گاوا کو ما برنامه او کی کرکو بترا ام بین باهو سر بابتین خبات و بپیون باخفن من دوی او ده روجن داویجی دیسا من او کاروباریم و بچکیو کر من دید کو گلک تشتهنن کو yani براستی از نو فیربوم gelek karobarê ve hene pir xebat vekiriye divê kovarê de jî gelek materyal, gelek makale, gelek nivîs, gelek vergerên edebiyata Kurdî û lêkolîn analîz henin. Lê tiştê ku ez dixwazim em îşev yani em bêjin aksenta sereke ya babeta me ya axaftinê be ez dibînim ku nêrînekê te li ser Kurdolojiyê heye ku piçek ji êdinan cudatir e. Tu dibêjî tu bi fikrekî, tu bi helwestekî ku Kurd bi qencî çawa ku kultura wan e, çawa ku nasnameya wan e di rastiyê de bi vî awayî nayên nasandin, bi xirabî tê nasandin. Bi şer, bi terör, bi koçberî, bi tiştên din yani ew întîbaya, ew îmaja Kurdan, îmaja nasname û kultura Kurdî ne tenê li raya giştiya Ewropa'da di hemîn demê de di hin beşên Kurdolojiyê de jî bi rengekê çawa ku ew potansiyala kulturiya Kurdan derxe holê xebatên wisa nayên kirin. Xebatên wisa bi wêje, bi taybetî bi wêjeya Kurdî, bi kultura Kurdî, tu ser sînemaya Kurdî jî kar dikî, bi sînemaya Kurdî, ango bi alavên, bi wargehên huner û kultur û wêjeyê. Aksentê ve giraniya te li ser waye ku tu dibêjî Kurd bi şêweyekê herê baş rastiya wan di wan baran de dikare derkeve holê. Ez dixwazim di vî warî de konsepta xwe bikî lewra jî tu wêjeya nûjen ya Kurdî tercüme dikî werdigerînî li ser van analîzan dikî em ê ser van analîzan jî bipeyvin bi taybetî ser berhemên Mehmed Uzun, Hesenê Metê, Jan Dost û Mehmet Dicle. Tu çi peyamê dixwazî bi van xebatên xwe di Kurdolojiyê de? Ya rastî di Kurdolojiyê de tu çi dixwazî bikî? Dixwazî Kurdolojiyê ber bi ku de biguherînî? Yani ez de fikirim ez pir baş fan dikim. Peşmergeyeke Kurdolojiyê ye, ez wisa dibînim. Ne, ez naxwazim bejim ku ez peşmerge me ji ber ku ez naçibim peşmerge. Em bibêjin, tu nebêje, em okey. Ez baş fan dikim ku rewşa girankurdan giran û ku ew meseleya nasnameyê, meseleya tunebûna welêt û problemên civakî, problemên serekîne mirov dixwazin wan çareser bikin, dixwazin azad bijîn. Ez vêyekê fam dikim. Tene problem ev e ku ew gava ku em di nava edebiyat yani pirsgirêk ev e ku em çawa li ser van babetan biahivin û îro di vê dinya ku her kes girêdayî îşên xwe ne û jiyanên xwe ne ku çawa em dikarin bala mirovan din bikişînin ser
meseleya Kurdî. û ev ne tene problema peywendiya Kurd û dinya derve, li her wiha problema ez bawerim di nav bi taybetî li Tirkiye ez bawerim ku ji ber siyaseta Cumhuriyeta Tirkiye ya red kirine û siyaseta droyîn ew dîmena Kurdan di nava civaka Tirkî jî pir herab e. Ew an jî pir paşverûn e, an jî komûnîstin û terorîstin û mirov pê nebawere ku ew dikarin tiştek din avakin. Yanî mirovan Tirk jî nikarin vê yekê bizanin li cîheke, ji ber ku cîh tune, dîkanin digel pirtûkên Kurdî pir kem in û dibe meriv bizanilik hûne. Li televizyonê pir kem dikarin Kurd bibînin. û lama jî wek partner ji bo avakirina dema we re nabînin. Yanî ez niha behsa ev siyaseta redkirine ku Erdogan dimeşîne naxwazim bikim. Le beguman ev jî sebebeke mezin e ji ber ku me dît ku gava ku biçekî reş cuda bû, dengê Kurdan biçekî nezede le biçekî gihîşt rewşenbîrên Tirk jî ku piştre Erdogan hemû kirine hepse. Le di nava wan mirovan biçekî Tirk jî hebûn. Lama û ez dibêjim ku ew bi saya guhartinên salendawî bûn ku çanda Kurdî jî biçekî gihîşt guhên wan. û Yani tu vê problem ev e ku tu vê gavê gava dema çareser prosesa çareserkirinê de tê bîra min ti makaleya gotarekê pir piçûk nivîsandî bû lê têzeke pir girîng tê de hebû. Min ew tê bîra min. Te gotî bû çareserkirin ne mümkün e eger bi rêya wêje û kultura însanîbûn yanî Kurd weke însanî çawa ku xezaya wan, însanbûna wan, humaniya wan yanî mirovhêziya wan heta bi rêya edebiyatê azadî tune ve dernekeve ortayê çareserkirina siyasî jî heman bêjî ne mümkün e. Te tiştekî têzekî bi vê awayî te ev kirî bû. Tê bîra min. wisa bifikirim yanî ev yek jî riyên çareseriyê ji ber ku riyên çareseriyê gelek riyên siyasî jî zav girîng in. Ez vê yekê red nakim. Tene problem ev e ku ew nasyonalîzm her nasyonalîzm vê yekê tîne ku em ji mirovên din cuda ne. Em taybetin, em cuda ne, çanda me cuda ye, zimanê me cuda ye û ew meseleyê cudakirinê tîne. Le weku li ekolînên derûnî jî nîşan didin gelek cara ji bo ku em yekî ve bixwînin ku bibe partnera me lazim e ku em wek hevpar bibînin ku ew dişibe me ne ku tene cuda be. û weku em îro li ser me û Zîne Ehmedehanî bifikirin, armanca wî biya min ev bû ku ew vedeme humanîzm tiştekî wisa tune nebû. İslam bû wek dema modernîteyê ji bo ev dinyayê. Weku serkaniya zanist û
سرکانیا چنده جبو مروفن کو دخوند او جی بیامن خواست اسلامیتا کردی به زمان کردی بافرینه کو بجدار به و کو کرد جی بجدار بن دوه دنیای اسلام کو او بخوا وک باشی تدا دیت و خواده وک خواده کو دکاره جمروه جی حزب که کو بیامن دنوا اسلام ده تشتک تایبت جبر کن اف مروف دوه حزب جی خواده بکنه کو خواده جمروف لی دنوا مموزین احمد هانی اف هیه و بسایا و برهمه او چند اسلام شکل کردی تشتک تایبت و سرد ده و بجدار دبه و اشی دبیجم ایرو جمرا زده نتنه جدا بون او جی گرینگه راسته او زیاتر برکو جبو کردان لازمه جبرکو تاکو اسیمیلاسیون ام بسکینن لما کرد جبرکو گلک جارا جبو کردان دبیجن وی که نشانی حلقه خود دکن که ام جی ترک جی عربان جدانه لا اگر ام بچن دروه و جی دروه ببینن و بتایبتین نخاک و ام همو لوه دنیای دجین که بوی دنیای که بچوک یعنی پرسیار اوه کرد دکارن چی بدن ما یعنی چا بجدار دجیانا مدالو ما او نتنه مسئله جدا بونه هر وها مسئله بجدار بونه problem eve کنه ها دنیا پرزگرکن و گلکن سروکن سیاسی جی هر ولاتک گرنگی ددن جدا بونه و هر ولاتک بچکی سیاست جدا بونه ددومه ولات من جی و دخوازه جی یکیتی اوروپا پر جدا به و از ترسامه هنک و وکو بریتانیا روژه دفجه یکیتی اوروپا بردن کو از جپر هزناکم لی یاکو بیامنش با مزده لازمه او رین بجدار بونه کو ام چا دکارن بجدار بن چی دکارن بدن هف تاکو جیانا مرنگ و رنگ به لما او جی بچکی وک مسئله که اگر ام دکارن نهاجی علی کدن ام بنرن ام وکو سروکن کمپانیای که فیرمه که کو ام دخوازن تشتک بفروشن از دزانم او نباشه برکو ام ایدالیستن ام نکارن نخوازن چنده بفروشن لی ایرو سروک کمپانیای که کو دخوازن تشتک بفروشه اگر ببجه هر جار کو problemen ما هنه اف problem هي کت نکاره بفروشه یعنی ام لازمه تشتک دیمن بگوهرن و جی علین جدا ین خوشک و استاتیک جی وراروله که گرینگ دلیزه جی برکو استاتیک نتنه جی برکو گوه کن دبجن چاند انجی هنر انجی جوانی انجی استاتیک مروف دفکرن کو او وکو وكو كراسك وكو لا او نتنا كراسك نتنا هميلاندنا مثلا هميلاندنا هروها مثلا ك فكر وحيسة كو ام تاكو ام بكربن بكيفن هندور وأفكر وحسن مروفان ناس بكن وراسته قالك مروفان كورت
يك أو هذوكا داوي قالك كورجي جمنا دبجن أو نراست أبناء شمنكو إنسانية أخو بشكش يندن بكن بلا أو بن وببينن لا أو بفيك كارناك مهابن يعني أم لازم أمشي بشكي لسرفيك بشغلن تاكو خوا وك partner nişan بدن. Yani de çerçevek xazım cevabı meseleyi kuta tevekir çerçevek edeyim naha tu başlani de nasnameye da xo tasavvur heye xo ramin heye xo çava dibini heye o xo dan kabul kirine heye naha mesela duvarı siyaseti de duvarı nasnameye da Kürt پر dixwazin xwe bidin qebûl kirin. Yani hatta anha siyaseta li Türkiye ku te behs kir bi taybetî giraniya xwe daye ji bo xwe bide qebûl kirin. Ji Tirka re bide qebûl kirin, ji devletê re bide qebûl kirin nekir. Li ya rastî di xebatê te mesela ser vêjeya Kurdî de tu تشتك لور دبيجي من او برتوكا كوتا نشاني تماشاوانان كر من او برتوك خونديه بتايبتي بيشكوتنا تدا وكا اديتور دبك برتوكا دا تو دبيجي كو يعني يا باش مروف خو بده پیشی دیار کرن بحثا پازاری کر یعنی افک فیرما چاوات کاره باشتر بفروشه هیا ام مالن باش چنکن به قالیته چنکن ام نکارن پازاری دا فروتنی بکن مثلا قبول کرنجی بچک گریدایی ببیه که تو چاوا بکیجان آلاوان بچی دخوازی بدی ناساندن یا راستی حیانها کرد به کلتور خواهی نه ترادیسیونال نه نوجن برنگه که باش نهاتیه خواه پیشکش نکریه یعنی حیانها یا اوروپا دا جی پروبلم اوه کو او مانیپولاسیون رaya گشتی یا سیاسی کو مثلا به تروری به کوچبریه به ادنای کتو gelek caran bahsdiki Kurdan da jî yani zêde ku alternatîvên ew yani bi alternatîv bi alavên wargehên alternatîv ya kulturî xwe piçek zêdetir bidin nasandin tune gelo ew mesele çawa di vêjeyê de çawa ye yani di roman û nivîsarên edebiyê Kurdî da tu çawa dibînî yani di wan de jî او داخواستونه yani ev motiv ku binivîsinin xwe pêşî bidin naskirin berê ku em bêjin edebiyata xwe ew xwe ew baştir pêş bixin. Yani ez bawerim ev motivasyon heye û nivîskar gava ku ez bi wan re daxivim ne tene destpekî de behsa kalîteya nivîsa xwe dikin û behsa şikleke ev çaveke bikin bikemanî ev nivîskar yên ku ez bi wan re daxivim û ew حساسیت چه بو د ناوا سالن داوی و پش بده چه و جمرا جی هر وها رین ناساندنا چاندر رین رهنه کرنه هفتنا گفتگویان کول سر چانده تکرن افراندنا پیوندیان و چانده دگل چانده دنیای کو ام دکارن تشت براورد بکن پر گرینگه یعنی او نتنه
ایش نویسکاران و از باورم کو کالیتیا ادبیاتا کردی به پیش وده چه گلک جارا جی برکنه ها مروف گلک پیون جی فولکلورا کردی جی هرمن جدا جدا بکارتینن از دبینم جارنا پر زحمته جی با خوندن لپر بالکش جی برکو گلک زانست بخواه جی تینه لما او گرنگی و بتایبتی نفشه کنو لباکوره کردستان پر گرنگی ده اف مثلا استاتيك لما تنا جبلي كاروان لازم اف روش يعني اف تشوا تخوندن قالوا تا خوندن و تديتن و اگر ام بلکو بکاربم نتنه لسر ناسنامه کردی و سرخوابونا کردستان گفتگو جی چکن و لبلا لسر مثلا یندن ین رومانان و کرد چیروکن او پر باش به و از نباورم کو سرخوابونا کردستان جی به کم به بلکو بله بله یوانا جبرکو وقتی ما پر زود دهرکه و که آوه دهرکه و لی ام نهاتنا بسر پرسین خواهی او که اساس از لوما 2% به هورا دیگل هوا پرسم جوت پرسم یک گریدای به اتیک ایدیش گریدای به استتیکا کتا بحث کرد اتیک دا شخو دست بکر مثلا شرف و ناموس و نرخ و رومت اینکو کاتگورین یا براستی کلتورا ترادیسیونالن و دوی او بابت ویژه کردیا کلاسیک دا فولکلورا کردیا کلاسیک دا تشتین اساسینن تکسن شرفنامه یا ماخ شرف خانم کردستانی مستوره خانم و کسین وکوان یا براستی رومت و شرف میران و میلکتیان و نرخین کرده توزانی پر به پسنداری بر به خوشی او دکن تینن روژه به دوی ناوری دا از بحث من مستوره خانم کرد من پرتوکاویا دیروکا خاندان اردلان من ترجمه کریا و روژه و چاپ ببن و داویه جی من دید کو یعنی او تایبتی ده هلبستین خواده پر به ده وکا ستیلا ادبیات فارسی ده چواکو شاهان و پادشاهان او دکن او جی میرو او کان به نرخ و رومت و شرفا ترادیسیونال وانا دهونینه لد ادبیات نهاده وجایا نوجنده او بابت چوایه گواکو تا بحث استتیک کرد برکو جارنا استتیک و اتیک توزانی استتیک یا کاتگوریا یا اساسی یا مدرنیته یه لی گریدایی به از دخوازم تشتکی بپرسم تا بحث پوست کولونیالیزم کر حتی ناوی او خبات واجی وکا پوست کولونیال ایتی ده لی روشا کردان هید کولونیال ده یعنی تو چی واتی دیدی یعنی گواکو بحث او اتیک و استتیک و ده چارچوه پوست کولونیال ده بلیکی لور من لیکونینا ته سر هر چار و جوانی کرد نوجن من خواند بله لور یا راستی بتایبتی جالی محمد زون و حسن متی و جان دوست و
او مسئله پست کلونیالی یعنی امبجن او المنت مولتی کلتورال و پست مدرن نیت جالی وان باشت هناندن ل او نویسکارن کرد پرورن یعنی نتوه پرورن به وجه قانونی یا نتویه ل بابان لگاوا کو او نویسکاره که ده او نتوه پروری او وجه قانونی یا نتوی تنه به گو بتایبتی وره وک پست کلونیال وک پست مدرن او که بکار بینه به گمان لترکیه آنها نویسکارن گله کسه هنن یعنی کرد که دنویسینن پست مدرنیته دنویسینن یعنی جی امبجن لسر جداتیان دنویسینن لسر تشتین هترودوکسال دنویسینن لی تشتكي كو وكا قانون نتوي ومشترك بك او باش بك وكان او كان غريداي بن ناسنامه نتوي كرد بك پر جاران مروف في نابينه في تشتي نابينه دوان ده بگمان او بابتين كنت بحث كريه او كسين كنت بحث كريه افترين كو من ناوي بانگوت دور ده او پروبلم تنه او لور ده او حتى او بكار انينا ميثود بوست كولونيال و بوست مودرنيته خدمت قانون وجهی نتوی دکه ادبیات محمد زوندا جان دوست و کده جبو هر کسی که پست مدرنیته بکار دینه ایرو زمان کردی ده وجه کردی ده او تش ام مقابل ام نکارن بکن تو سربیا چه ده فکری؟ سرکی دوست بجم کو جبامن مثلا اخلاقی و استتیک پر گردایی هفن جبرکو اخلاق پرسیارک چاوا چا از بجیم ده پرسه او پرسیار اف چاوا پر پیوندی دگل استتیک هی ام چاوا مثلا ریاکو ام داخل دکاره به تاثیره که پر جدا جدا دیده مراوندن ام چی پیف ام بکارتینن چی دنگ ام بکار بینن لما اف پرسا چاوا پر گردایی نتنه استتیکه لهروها اتیکه و از بنجاها لكلنا من تجاها هيالا أخلاقي بو كو مارتا نوسباوم فيلسوفا أمريكي لسر وقالك مروفندن شي لسر كد سكينة كو بچكي جمرا عليكاره كو أم دكارن روشا مروفندن وك خيال ببين وبسيوه جوان بچكي فام بكن زاده فام بكن دو از ادبیات کردی یا مدرن جی نفشنو بلکو از کم دزانم لا از همو بر همان کردان و گردایی مثلا یا ناسنامه و سرخوابونه دبینم تنه برین جدا جدا اگر نویسکارن بره بلکو راست و پرزو لسر مسئله سکینن و یعنی توشک تو نبوکو برهم لسر ویکیه لنویسکارن نو جارنا و بابت بلکو بچکی ود شرن لمس ارمانج نه و شرطنه ارمانج دیسان او پرسا چاوایه ام چاوا لسر ویکه بآخذن و اف فرما اهافتنه فرما برهمان چاوا دکاره فکرن ما لسر جواکا ما لسر کردستان ما بافرینه مثلا اوه و از و پرگی ربدي من از داخویانی که بو تماشاوانان بجم گلی تماشاوانان اما داویا برنامه دا نیف ساعت اما پرسو برسوان او بکن یعنی هون دکارن برسوان خواه بنویسینن او پاچه
رژی هوالین تکنیکی و بینن سر اکرانی یکویک لپشتی کو ام او کاخا یعنی اخفتنا خلاص بکن پشتوی ام بالا خبرن برسوان. بله bu bura Yohana. اوكي يعني ياكو من خواست ببجم أبا يعني جبو من أو برچكرنا جبو مودرنيزم بوست مودرنيزم أو چوا چي گرداي جواكه ونتوية و چي گرداي استاتيكه بيعمل أو بشكي ناد جدية قالك برهمن كو دشبن تانا برهمن استاتيك كو برسن استاتيك تدا يا هاري جرينجن لدي ساجي بسايا فان برسن استاتيك شي قالك مجارن أخلاقي جدارد كبابش كو أم لازم أم لسروان بفكرن أو روشة باشكشكرنا وان يا استاتيك يا جودا يا تايبت يا كوبالكو أم جشاش دبن قالك جراجي سركانية وان فكران و لما جي بالكش ولما جي تشتك نود كارج مرابين. بله یوانا د خبات انت بالا من تشتك دكشينا سر ويجايا نوجان بتايبتي يا سر احمد خاني دا جيتا او كريا سر مسألة دين هترودوكسال يا كردي ازيديتي يا كاكي يا رساني رياحاق تو ورد بنيكو د فيجان نوجان يا نتبيا كردا او بابات بر جرينجن تو جرينجيا كددي قالوا دما اناليزن وان ديكي مثلا مار مثلا شيطان مثلا جيان بشتي مرني دواليتي يعني دوبنديتي دواليزمي تا او كريا بتايبتي تا جبو وجايا محمد وزنگوتيكو يعني ومثلا جيان بشتي مرني وكا ميتافور بكارانيكو يعني جبو رينيسانسا كردي يعني هشياربونا كردي او تشد وجايا بولوني دا جي يعني دما هشياربونا نتويا بولوني دا يا آواکرنا ناسنامه نتویه پولونی دا جی المنتن اوسا حتی یا از کارم بجم مانی پاریزی یعنی مانیکیزم او تشتا ده وجه ادبیه پولونی دا جی هاتیه بکار آنین تکاری یعنی وجه نتویه کردو یا پولونی ام بجن دوی باری دا مقایسه برانبری هاو بکی مثلا دواليزم فرا از نکارن بجم کو زدنا انجي كرولك جرينك دليستن بگومان دما رومانتيزم انجي مودرنيزم دسپکا سلابيست او موتيفن جدرفجي هاتنا جبر كوبالا مروان قلق جرى لسر ولاتن دور و چاندن ولاتن دور و رشلات هبو لوك مجارك تايبت ماني هيزم لدناوا چاندا پولونی از نکارم بجم کو زده خود بو مثلا میسکتکویچ دا هیا سر هرمزو اوک نویسان دیه سر هرمزو آریمان لا او دی چارچوبه میجارن رومانتیک از بجم دناو همو اوروپا دا پر پوپولار بو
يعني أو مثلا لهنجن جران كو لهنجن حراب كو بلكو جاليك باش تن بشيامة كو أم جنوبة كو أم دكارن روخة ويا جران پیدا بکن لا از نزانم گلو ام پردکارن و یک گردایی روشا پولونی بکن زیاتر تشتن کو دشبن هنا بگومان جبركو أو موتيفن ناس نامه سرخوه وتونه بونه أزادي وشورش اف بونه مجارن ادبیات پولونی گلک جار و هر نفشه کنو بریه که جدا وان مجاران انالیزه دکر و برسیون خوین جبوان مجاران آنی او مشاركة بشكل وك درياية لو ما أزنكارم نها تشتكى ثابت بجم جبركو تشتكي مشترك كاس ببجم أما تابي أو بشكل فرقوي جهية يعني بولونيا جباورم چار جارا دي پرچكرن لد avakarına neteviya Polonya'da yekirina perçeyan evka serekeye yani iddiala serekeye yani yekbuna Polonya'yı vakidin Polonya bavarım veken naverok veken nav de vate zozan ne var ya zozana وياك نزانم براسي Kürdistan'cı velatê Zozana'ya tizanî. Lê elbet ji bo nasnameya neteviya Polonya dîn rolekî girîng dileyîze li ser esasê dîn ew nasnameya netevî tê avakirin. Duvarda farkeke mezin di navbera Kurda û Polonya'da da heye. Lê min dixwast ser ew mesele rûmet ewka klasîk da edebiyata klasîk da û guhertinên wî li ser wêjeya nûjen de hin tiştana bibêjî zêdetir lê em dikarin eger tiştê din tu nebetû bêjî em dikarin ew jî bikin em tu li wirî he em dikarin dest bi pirsên temaşevanan jî bikin eger hebe pirseke belê em me nehat em ser vê meseleyê kek Serhat Papîr pirskiriye di ciyê xwe de ye em kêfxweşin ku piştî Alexander Jeva niha kurdologekî din ya Polonî heye min dixwaz ji Dr. Yana Bohenska bipirsiya dîroka milletê Kurd û ya Polonî di gelek waran de dişibin ew pirsê ku me ew kê kir welatê wan Polonya ji aliyê Rusya û Almanya ve hate perçekirin û bindezkirin zimanê Polonî hate qedexe kirin ewan yekan çi qas tesîr li wê kir da ku li ser Kurdolojiyê bixebite Kurd divê ji dîroka Polonyayê çi fêr bibin. Ev dixebate ew ke me de jî hebû yanî gelo Alexander Jaba bi xwe jî çima ew qas xwe girêdayî bi ew kê kir bi Kurda bi karûbarê Kurda kir bêguman li wir beka ew tiştê ku min got yanî ku rewşa Kurda û Polonya dişibiyan hev wê gavê pirsa kek Serhat Papîr ew e Yana tu çi bêjî derheqa wê pirsê de يعني جي عليك
دشبهف لا جي أز بجمكو بفكرة من ياكو هركز دفكرنكو أو دشبهف بريان جدا كوبالكونا أو كازلالل بقالك طيبت من ديان هل كوبالكو جي وقف أف مسألة يا شرف كوس للسربيك كمان للسربيك سكيني لا از تشيكاس ديروكا بولوني جمنرا سبب بوكوز بكذم مسألة يا كردي از باورم كو نزدش بركو از همو جيانا خواج جي ديروكا بولوني اف مسألة شورش ريفيام و إيروجي دريفم و زاده دكادا كرد ناسية دناخوازم لسربان بابتان زاده بسكينم از جي نتنا بولونيمه از نيف تاتار نيف بولونيمه و جبومن بسر خوابونا و ولاتا چبونا دولتا سر بخواه و همو بویرن 6 سالا بیست او وران كريه كمزن انيه كمنتوين كوفرا هبون برا اولاد پر زماني پر چاندي هبو انها تنه بولوني دزانه انها بنتسيرا بارتيا نجات پرستان ديه لما از بتايبتين هان نكارم و نخوازم و كإيداليزه بكم جبركو همو كم نتوين دن كبراهنا اگر معنى اسيميلا بونه زمان زده نمايه چاندن تايبت وكو چاندا يهودي هاتي وران کرن نبت دستن پولوني بجي پولوني جي آليكاري آني نجبوه يكه بچكي لما از نخوازم و اف دیروکا شورش و سرخوابونه ایدالیزه بکم جبرکو از دفکرم کو او سرخوابون جي يكا تشتكل بسايا واجي بروبلمن جيواكي نفرت ناف برامروان ناچه يعني سرخوابون همو بروبلمن مروان چاره سر ناکه وكو ام حال بولونيا دبينن جي دفع ولات ده قلق مسألة جدي هنا بقومان كيف هوشم كو إيران نمجبورم زمانه كدن فاربم لمكتبه لديسا جي تشتك جوا پرچاندیه و ولات هاتیه وندا کرن و نکاره وره زنده کرن جنوبه چه مخابن اوروپی هن ولاتین اوروپی هن تویکو ببن مدل جبو ترکیه لیجن ترکیه ویداوی فیر دبن تک نتویتی تک هوموژن کرنا او که مخابن او پروبلمه که دمامه یا نهایه لی پرسک دن هبو یعنی باورم تو سر تلفون نابینی از شتر بخینم جه سونریزه دنباش که کشر و خانم یوانا ببرن خانم یوانا نخواندمه گلو او دکاره نیری نخوایا سر وی پرسی بومه بیجه کرد چیه کیه فاکتورین که کردان جفارسان جدا دکت چنه بیاته از حتی ایرو از نزانم کرد کینه از جی پرسیاره که وسا جی دروم آنجی برکن نروم تنه هر جار برسیون جدا پیدا دکم جارنا برسیون باشن جارنا جی برکن نباشن
از بلکو از نکارم جی به آسانی و دنوا 2 دقیقه بجم بیامن فارس و کرد چا جدانه یعنی هر ملتك هر زمانك تایبەتمەندیان خۆ دەخەوینە ji bo min çanda Farsî biçikî wek çanda saraye yanî çanda klasîk û çanda ku bere li tegehek hatiye bikaranîn çanda bilind û pir bi standard e û Kurd ne wisa ne û ji ve sarayê û ji van standardan biçikî azad in ji bo çend ji wan ew mesele ye ji bo çend jî wan ew wek potansiyel e ez jî wek potansiyel dibînim wek pirbûna zaravayan ku belkû em zû bi zû nikarin xwe fam bikin le ji bo edebiyatê serkaniya dewlemendî ye eger xwendekar dikare vê yekê nas bike û fam bike le wek mirov çi bejim ew gelek Kurd jî li Îranê hene belkû çend jî wan jî dişibin farisan min mirovên wisa didîtin loma nikarim bejim ku tişteke macîk heye ku ji wan her du helk ji xwe cuda dike ez bawerim di her car meseleyeke şahsî ye îndivîdwel e û ez wek bersîveke giştî naxwazim bidim ji ber ku vala ye bersîveke wisa vala ye Pirsên Sunrise ev dike berdewam e duyem dîsa girêdayî bi vê pirsê ye anegorê zanîstiya genetîk di nav wan kesên ku bo xwe dibêjin Kurd kesên ku horî, mîtanî, gûtî, medî û hervekê din hene dema mirov Kurdî û Farsî dide ber hev kîjan ji wan nêstirê zimanê resen e Na bibore ez li ser genetîke û koka peyva Kurd nahebitim loma jî ne pirsporim di vê mijare de meha bin nikarim pirspora hemû mijaran bim biborîne berê pirsên din tune bin em ê belê kek Enver Karaxan dizanî nivîskarekî Kurd ê bi navdeng e di edebiyata her milletî de kategorîzasyonek heye û meriv zane kîjan nivîskar temsîla kîjan bi zava edebiyatê dike gelo yana dikare de edebiyata Kurdî de qala temsîla wan beşan bike ez nebawerim ku em dikarin kategorîzasyoneke wisa çekin gava ku min edebiyata Rûsî dixwend me her car digot ku kategorîzasyonek ji bo nivîskarên ji reze ku ne zêde baş in û em dikarin van kategorîze bikin le Pushkin Dostoyevskî kes nikare kategorîze bike zêde loma jî ez çawa bejim yanî ya ku mirov
نویسکارن کرد خواره جدا دکه بلکو بابتن وان مجارن وان یه کس هنه کو زده لسر الهام جی زرگوتن دیستینن و ام دبینن کو جبو فام کرنه وان زانستن لسر زرگوتن جی لازمن بچکی مثلا محمد دیجله کو من چیروکن وی ورد گراندن پولونی وسایه و جبو من لازم بو زده تشت لسر زرگوتنا کردی جی بزانم کس هنه کو لسر دیروکه دشو خولن لهر جنویسکاران جی بر کوریا جی بو ادبیاتا دنیای وکریه جی بو الهامن و موتیفن جدا جدا جی به ادبیات تینه و نها کاتگوریزاسیون نه حسانه و نه از من براستی من کت پێویستیە و نەدیتیەک و ئەس کاتەگۆریزە بکەم وەک منگۆ هەر جار ئەو پرسا ئەو مژارن خوێندنامە بەشە ئەدەبیاتە رووسی تەبیرا من و کاتەگۆریزە کردن ji bo nivîskarên jî rezek ku lazim e ku bi asanî em dikarin bejin kîjan tevgere. Yani ev pirsa enver karahan tiştekani bîra min belkî yani kategorizasyon yani em bejin berê modern yan postmodern yan netewî belkî em bêguman mirov dikare bike lê lê zêdetir gava ku tu wêjeya Kurdî li ser wêjeya Kurdî kar dikî û li ser her çar parçeyên ku wêjeyên her çar parçeyê Kurdistanê kar dikî li ser ya diasporayê kar dikî li ser wêjeya Kurdên ya Sovyeta berê te kar kiriye eger di vî warî de beramberî hev bikî çi dikarî bêjî yani wêjeyên ku parçeyan da çêdibin diaspora da çêdibe di êberê li Sovyetê çêbûn. Wêjeya Kurdin Sovyetê bin tesîra socrealizme bû. Li dîsa jî wek socrealizmeke Sovyet Rûsî nebû biçekî cuda bû. Ew nivîskarên Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê welku ew realîzma efsûnî bikartînin ku li edebiyata Bakurê Kurdistanê kemtir e. Le ew sinorên di nava dîsa jî ew realîzma mesela Mehmet Dicle ji carna dibe weku realîzma efsûnî biçekî. Yani sinorên di nava van tiştan û ji ber ku belku ez niha ji ber ku li ser mijarên û peywendiyên û bikaranîna zargotinê di çanda nûjen ya Kurdî de hebit miloma dibînim ku her parçe giredayî veyeke ye û rast e fark teda hene her nev jî biriyeke cuda veyeke bikartîne li dîsa jî yani lekolînan min ne ew kes ne li ser ve mijarek ku ez parçeya Sovyetê ji parçeya Tirkiyê ji parçeya Îranê cuda bikim û berawird bikim. Yani tu car îşeke wisa bala min nekişandin belku Kurd dikarin veyke zede û çetir bikin û ji wan re jî balkiştir e belku
ji ber ku nasandina hevdû ez hal bidim yani wek di dû çend babetin xwe me û nikarim bi taybetî nexwatina çend dakîkeyan de berku eger min mekaleyek binivîsanda berku çebûba le nexwatina çend dakîkeyan باشه nikarim برسکی کو از تو تکاری تا علاقدار دکه و تو تکاری برسواوی بدی بلکی تکارم بیجن پرساداوی دوان 10 سالین داوین ده کو تا به کردولوژی مجلداری و تا خباتین گلک اینتنزیو دینامیک تکر تا گلک تشت دانی گلک دناو کرده دا گلک تشت بون یعنی مثلا تو حلب چته بیرات انفال و داوی بویرا شنگالی به ازدیان داوی روجاوا شری به داعش شری پشمرگه و داعش رفراندوما کردان پشرا مثلا کرکوک گلک کوچپری کردن روجاوا و اوکی تو چی دبیجی وجه کردی دیگل وان بویران ده شوا چه دبه دشوپینه دکاره وان بویران بینه روژه بهونینه به ادبی پشکش دنیای بکه دوی واری دا کماسیه وی استاوی تو baş dibini, ter dibini yani evdike gelo terdike nivîskarên Kurd pêvistiya ku divê bicî bînin divî warî da elbet edebiyat min carekê de bi bûyerê wek rojnamegerî nîne yani edebiyat jî karên lêkolînîk akademîk jî divê çek wext jêre divê lê تبي بيا او حافظه ما قالوا كتا ويجي ez bawerim ku beguman ev yani ez bawerim ku mijar tune ku ne hejayê edebiyatı her mijar hejayê edebiyatı tene her car pirsiyar çawa derdikeve hole ji ber ku nebese em li ser bûyerên trajîk binivîsim ta ku berhema me pir bi kîmet be yani ji ber vê yeke tene ji ber bûyerên trajîk em nikarin li benda serkeftina edebiyata me bin yani her car ew pirsa çawa û bi çi şekil çi re ez dikarim bi çi zimanê ez dikarim behsa van bûyeran bikim dema da wî min ev pirtûka bi îngilîzî xwend ya Bahrûs ku boçanî ku li ser çûyîna wî ya Avustralya û mayîna li kampa li wir û ev jî bi rêyeke WhatsAppê hatiye nivîsîn û şandin û wergerandin îngilîzî bi îngilîzî çapbûyî yanî ji bo romaneke serûveneke eceb berhemek ziman diguhere û bi WhatsAppê te nivîsandin li dîsa jî wek berhem balkêşê û ev rewşa trajîk balkêş nîşan dide û ev jî beguman ne tene rewşa Kurdan e beguman jî ew meseleya Kurdî te de heye û meseleya serxwebûna Kurdî bedewletbûna Kurdî lama ez karim bêjim ku Kurd hewl didin
وەکژی ڕۆمانە جاندۆست لەسەر کۆبانی ڕۆبانەکە باڵکەشە ji xundur ve jî Kobanî ji me ra nîşan dide belkû jî aliyeke din ne wek raporên mîdyayên Rojavayê Ewropa le gelo tere nizanim biya min na ji ber ku le vira jî mesele jî gihandina wilatin din ku merêv bixwîne li derve û wergerîne an jî rexne bike an jî li ser vêke binivîsîne mesele ev e gelo ji bo Kurdan tera Kurdan dike ez nizanim ji ber ku ez ne Kurdim û li Polonyayê dijîm lema nizanim dive Kurd bersîva we bêjin. Ne, tera Kurda jî nake, tera dinyayê jî nake. Girdayî bi vê awayî xilas bikin di doyê meha îlonê pêncsaliya mirina alan Kurdî bû. Ev ê ku di peravên ava Egeyê de berê 5 sala hatîbû xeniqîn û di destê jandarmeyekî Tirk de vêneya wî bû di dinyayê belav bû û demekê kin însaniyet rewşa Kurdan gelo nizanim yani bi vê wêneyê rewşa Kurdan hezirkirin tu çi dibêjî alan Kurdî hate jî bîrkirin yan di hafızaya raya giştiyê ya dinyayê de alan Kurdî weke sembol ya rewşa zarokên Kurda gelo wê jîndare zindî ye yan ne? Ez bawerim ku li Ewropa gelek weneyên wisa hene wekû alan Kurdî loma gelo ev tene sembola zarokên Kurdî ne na ew sembola hemû muhaciran bû ne tene Kurd gelo hate jî birkirin ez ere û na ere ji ber ku gelek weneyên din hatin ser û loma jî dem jî derbas bû yanî problemên nû jî derketine hole û na ji ber ku weneyek taybet bû û li ser wek motifeke hunere li ser kolanan hatiye bikaranîn loma zede li bîra mirovan maye li gor weneyên din. Belê belê binêrin hêja spas gotina te davî hebe em gotina te davî bikin em ê xilas bikin tiştekî bibêje heye yana gelek spas dikim ez bawerim ku dîtinên min jî dîtinên lekolînerên Kurd biçekî cuda ne li dîsa jî ez bihêviya me ku hem ji bo çanda Kurdî îro hem lekolînerên Kurd pir lazim in hem lekolînerên biyanî û lazim e ku em dengên hev bibihîzin û guhdar bikin loma jî gelek spasî ya we dikim ji bo ku karibûm beşdarî vê bernameyê bim û spasiya te mamostaya heja û ji bo berhemên xwe nivîsên xwe vebixwînim. Em jî spasiya te dikin û temaşevanên hêja em îşev li gel Yohana Bohenska rabûn me qasî ku ji me hat berhema wî xebatên wî nêrînên wî ser Kurda û Kurdolojiyê me ser wê sohbet kir
جارێکی din di daviyê de ez dixwazim bêjim ku yana xebatgereke girîng ya lêkolînên Kurdî ye û Kurd bi çi awayî di raya giştî Ewropa da di dinyayê divê xwe bidin nasandin li ser vê serê xwe gelek diêşîne û xebat dike ku Kurda bi şêweyekê cuda bi rengekê din çawa ku pêwîst e bide naskirin di wir de jî sîlahên wî çekên wî wêjeya Kurdî ye, hunera Kurdî ye, sînemaya Kurdî ye, kultura Kurdî ye. Ji wê ye ku divê Kurd bi van sîlahan, ne sîlahên din, bi van sîlahan xwe bidin naskirin, bêguman rûmet, kultur, nirx û ehlaq û estetîkekê girîng di nav Kurda de heye lê mixabin çawa ku pêwîst e ev nayê ew kirin, nayê belavkirin û lewra jî îmaja Kurdan, lewra jî întîbaya Kurdan çawa ku divê bi girêdayî bi nasnama wan nehatiye ev kirin. Em spasiya yana Boyanska dikin, spasiya ve temaşevanan dikin. Heta bernameyekê din ya diyaloga akademîk bimînin di xêr û xweşiyê de.